esa magana siasa ere Gusii na Kenya ngima kampeni yaanzire mapema eye tarikuya kampeni yaanzire mapema lakini nchezo siasa yana nke mna nyiroche ndurgo gutwara ikiame kemo ege kongu na twagatire ODM na tubwate UDA ere country wide ndoje ngabono kira nyomba kere community ngo ndere gutwara ikiama kiaye abagamba gutwara bare yabo bagere batware yabo aba sigizi batware yabo na intwe muno mugusi mbobeki na intu gutware yiti ide kido to kuboria abantu bane mbobeki byo gutware ezerikari nero twanjire nero lakini guchimutwa imina ndoje bintu umuikoyo uchire ne yaye mukambo uchire ne yaye baruya ndoje kubata bare yabo na babona tembea bona intu ngaba gusi intu to betrera intu to tabwatie adi to komenyoki yaye ugatoro si kiama keito to so imuno mugusi tumana kuwa manechi umbechi esa mangane chama so bokeno mo skemati yangingu akare na chaira ne bono na to debeti nganguru bono kuri gasi na chaira ne amangane chama ngento na batebi chama to gujugotenera muno mugusi ntoranyi manya biyego lakini tutari gujugotenena nero ero to nyimanyiti omwanyi kurungi chama to gujugotenena ntoranyi manya lakini eje tutari gujugotenena nero ero to nyimanyiti ndogo nyatura namba 2 Matiang'i tari mwana siasa Matiang'i ne technocrat ya administrator lakini ekero kurigereria ekero utagite gosoe chama ekero utagite kumanya chama yao usi chama ya mugusi totabe ngakitoka rito kumanya chama ya bakamba ne Wiper eziki sauri boete party leader na kitoma itinga ODM ne ya jinduge cheto mata sauri boete party so no so e chama gicho egwe over secretary general ne party leader ine ere yao that is nambo kumanya ngai party ine yao kero boete bindibire secretary general and party leader so ito gocho ko enda gicho egwe bio aboto kumanya ngai ine ere ega simbiere tinde kende kong egento kiamo no mubase kono yo bage chauri gaiga obeita abantu 8 ipare na benchande to mutu sana ipare ya chandire sana na kwani na bantu bakena lakini uchikurigere na endenga toringa nsa ge chauri yoka ipare kurunga so tikisi gaki tigamba boli so tik oete ke umbo ende birongo kia ipare te yogaria sababu ichikurigere yenda Kisii town irana guji Migori onde bie pare na kyo korokana inju Kisii town yenda Kisumu onde na kyo pare korokana irana bono maiga ga sotik yena Narok irana sotik yenda Kericho je para chiro ziri pare ngare bono nge para tima idingi tu akorete serikali Kisii sotik ntubu ati para pi ege ntoke mati kunjanda no wewe chombe na ende bwasire ngurana roda situzara wisondo Jumatano wale Nyansongo Mission Hospital gaiga sasa na mako nzareka kusema mbiyare lakini bone esta ulibona banda bazire butubwane n'iki nzara na nje nada by'abantu bane bono nye serikali yazindi gutorenda wekature n'ingi bono bakunga na azire kubura abantu bane imiro n'iki nzara babaze kumbura ikiyagero mu muri biga yibute ngombe ko sokibure kujugura murango nzara lakini aba muramba ari tubege tukuru muinaria tubege tukitochi tukabona kitochi kibuti kisirimbi ne kigoti kuna basoka bare winoyo mo bura stwitsara so ko da serikali na ari kire muri kumenuze marakarenga tana kongira neti ega ari ande beti ko arende manga police tana korenta tanga wasikana na bara mukumye ko bari bwana njori ne chama ko ODM mbiamona bararia tunataka ukwana kelina burabu na tumenya burabu maidegere very unique abantu batamenya burabu very unique to no bachons to ngisi no tumenya ga burabu so utogwere ko nyumba ya saba yo mugusi sababu gaiga ntumbo ati mujari bari ntumbo ati mugitutu ntumbo ati mugirango ntumbo ati mugurabu ana otometa mu yego
Isa magana ya magendero da tebe na number 1 ipare ya rengi ya 62 kilometers 62 kirami kuna kuwa makara ya ikaisoge isoge ya Chibirati ndi ya isoge ya kineni ya Simbauti ama na kwera na nande kineni ya mpaka Kebuse Kahawa memisi yacu kubwate pareri yandanai igiye kuendelete bono ikakapisa na igendelete ando mu Chinese yoyo na rorenga na mede okoregasi sababu nando chikachita ka subcontract abantu batatu ba Chinese bandi batatu bono igendelete ni speed ya nene sana igendu giko abantu baito kubatebi kirina abantu baito bangire kuna chemete metere para ebita mpara bire bono ebita byanzire koyerigwa emete abane yanze kunacha nuri umaite munako nyona chatari yako nacha chiko ni chibabo ako nacha eraro si para yuka egendere wanje nongo mutu bwa simegete kare mutu kwa ngoni nende 10 20 nyona chirebo bona abantu bete ko bakurana metere para nyi lusioro ebita bire para lusioro e parete mbiye genderati ane ningo krisana sana na mangana ipa esa mangana siasa eregusi na Kenya ngima kampeni yaanze mapema hiyo taribia kampeni yaanze mapema lakini nchezo siasa yanenke mnanyiroche ndurgo jutore kiame kemo ege kong na to atire ODM na to wata UDA ile country wide ndoje ngabono kera nyomba kera community ko yanere utore kiama kiaye abakamba gutwara bare yabo bagera batware yabo wa sigisi batware yabo na intwe muno mugusi mbobeki na into tubutware yeke ndeke no to bori abantu bana mbobeki yo gutware ya serikali nero wanjire nero lakini kuchimutwa mna ndoje bintu moikoyo chire ne yae mukambo chire ne yae waruya ndoje wata wale yabo na babona tembea bona into ngaba kusizi into to betrera into to bwatie adi to komenyoki yae bigatoro si kiama keito to so muno mugusi tumana kubama necho eregusi na Kenya ngima kampeni yaanze mapema hiyo taribia kampeni yaanze mapema lakini nchezo siasa yanenke mnanyiroche ndurgo jutore kiame kemo ege kong na to atire ODM na to wata UDA ile country wide ndoje ngabono kera nyomba kera community ko yanere utware kiama kiaye abakamba gutwara bare yabo bagera batware yabo wa sigisi batware yabo na intwe muno mugusi mbobeki na into tubutware yeke ndeke no to bori abantu bana mbobeki yo gutware ya serikali nero wanjire nero lakini kuchimutwa mna ndoje bintu moikoyo chire ne yae mukambo chire ne yae waruya ndoje wata wale yabo na babona tembea bona into ngaba kusizi into to betrera into to bwatie adi to komenyoki yae bigatoro si kiama keito to so muno mugusi tumana kubama ne chimbe chichi